Matipung kacheleng bom MOS atowar along kithok tang harlong puthot kachipur thu. Khot along pistol ebong pen inut abang pu kaching nan. Bothungaji KCS unit pen dena rong along patwa klam along kipadopon J 2017 na ningkana parman Karbi Jonel Festival along kachepati dun Japan kachisi. Kardo nili Karbi aberta tanbang thari chisong tero nunbirta ang tonpen arjik than. Dipurong supi matipung kedamatowar along MOS pen kaselampon bom atowar along harlong kitu ketok varadajok pothot ketok tang harlong pachipur thusi kaprek harlong kepathok pontu. Contractor John Milik Lapen Onchon Terona Tumpen Memorandum of Settlement MOS Abahapen Keklempon Bom Dipu Road Division Angkang Dipupen Matipung Kacheleng Atowar Selampon Bom lo Lapen Ketangji Dok Aporlo Bonta Ketangji Apor Hot Towara Long Ketokpon Tang Aharlong Sangti Ketutang Si Tokpon Rong lo Lapusona Poro Hot Chit Kat News Apirang Ketum Technology Adimalong Penamat STO Probin Terona Pan Pachini Ponlo Laso jok STO terona hinpen contractor tumapan hukum PC githok tang harlong an pachipur thulo pinpur me kidam tang hithi roya prangta lapuson si klempon setame halaso hota pachipur thusi kaprek harlong thok thulo batai keong lapusona sai claim nan ko api setame contractor tum patoi tipen ke klempon bomabangki manghumeme binong lasila puson sai ki oi akam ke klempon puluti lahaya tuwar kuansi nang dun po. Camera person Stefan Teron lapen Rati Strongford, Cat News, Diphul. Khotkoti PS angkang chitini pai kregathom Arni kang sampor pai trok siapor malom Lahorijan bus bari along pen pistol pen inut abang pu police rideng kaching na. Perangki pen police upon Karju pen kapachini pon atengke chitini pai kregathom Arni kang samapor malom isi Arsikjit aberta kelong atengsi khotkoti osi Dipok Bora kejapon pen Lahorijan basbari along inut Sahid Hussein Arta Thong Kebra circuit arideng pen .22 pistol ebong kinep longpusi pachini Hussein upon Aron Ray Heli Kejor 108-17 US-25- 1A Arms 8 Alam hoy pabonsi hemkang sab Benglo lapen chitini pai krip liar ni Anarlo Apor Dipu District Court along an palipon puta birta pachini pon. Votungaji KCS unit Maipu Roman Teron Chundang Babu Timung Lapen Bangso Hampanglong Kadogawe Abang Pubang Piatum Chirap Chitodunsi Denarong Patua Klamlong Kepa Doponchi 2017 Ningkan Aparman Karbi Jonel Festival Ruptalin Asengkanalong Akimi Anong Nam Kachiap Dunlong Japan Arni Vangta Chisik Chedang Pon Bomlo Votungaji KCS unit along Kadogawe Bang Plikebra po Arisoy Jangatum Setami Mithang Karbia Kaya Jutang Jubat Kachinghon Mati Kapang Chojiapan Matharintisi Votungaji Risunimso Club Achatay Long Luntomo Kilun ke Kanpen Pining Karbi Jonel Festival Ruptalina Sengkan Denarong Kepatua Klamalong Alira Lonpen Katalon Pon Japan Kachepati Dun Japan Chisik Jedang Rintilo Perangke Robin B Pen Nangkapalia Berta Cat News Dengao Nilitum Denarong Kapatho Klamlong Denarong KCS Mate Junel Karbi Sunso Tongaji Ruptaling na Sengkan Katalon along Nilitum Butungaji Aterang Hinbenta Kisik Chadang Mate Alira Chan Piduni Pan Ansa Se Kepami Dunji Pan Nilitum Butungaji KCS Hinul Aterang Hinbenta Kisik Chadang Pan Mom Non malam so por pandhiena Parman birta moington ponik senen
और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लाके ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran ki dam ta du uta haipo nonjong itung geham bichkim je phansi ji tham bomlo nongi prai tu duklo nilita hemgimi kimbomlo sita lahaya laben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to hills people of Assam. Financer Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan. Low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Auraleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo pipathot birtalong wangthulon Dipurong supi amlapati dimasa club long chitini phai crickethom arni arikansam porphai troka porpen kachepa chiniamai kedeng Kachepachini Amayalong East Karbi Anglong District BJP Amai Phumati Karbi Anglong Autonomous Council EM Rotonteron Pensi Mai Chariponlo Aluhisar Po Aman Pen National BJP General Secretary Northeast in charge Ajay Jamwal Chetongdun Lapen Women Social Welfare Chairperson Krishna Barman Penchenglok Penangan BJP Asong Along Kithe Kedingatum Chetongdun Rinti Labangso Kachepachini Amayalong Jasimet Pen Pandit Dindayal Upadhyay Alamo Chethan Ponsi BJP Asong Keklem Kedam Nangchia Putak Chethan Chemumpon Indian Red Cross
Karbi Anglong branch pen chitini phai Kregetom arni Parukhawa Oditrem hol along Langkithea hut kisungkepo arada tumapan ason sonahormu Ronsi kerap padopon. Indian Red Cross Society Karbi Anglong District Branch pen Chiti Kregetom arni Nomati constituency angkang Langkithea kewang pen ahem arit Biri Bithung kanhok arada phan ason son ahormu ake joy pen keron kerap asai dengpon. Nomadi constituency IMSC Ritesh ing Hilapen Arisangho Otum Lasso Hormu Keron Ajay Megalong Chotongdun Birota Bangkala Ponsi Kangton Poniklo Laing Bom the Card News Channel Domi Thakme Korban 2